Kroz druge, ono, ustaše nadiru. Talijani, ovi oni. Kako ono, ustaše zvekeću, pa trzali. Ono, babo kad pere tripa. Grablje. Ajde. Ajmo. Ajmo. Znači, to je turska pećica. Ovo tu je turska peć, pećina jedna poviše krila jesenice. Ovdje su Turci jedno vrijeme obitavali, ali nađeni su i ostaci iz brončanog doba i tako općenito prehistorije. I ovdje u Drugom svjetskom ratu poginje Đermano Senjanović.